بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبت أخني أهرج تريغا ألغن منا بدل القرآن إم ماتيري إم ما دوستا وركاري فميوني दुवस्तक की शक्य वेसने गोतुगा जुल हिज्जा महोगे फुरतम दिह दुवस दुवस्तका में दुगा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुल कुरवा फावनी अफदल अय्यामि दुनिया अय्यामिल आश्र दुनिया के दुवस्तकु के तेरे एम में मैं दुवस्तक की ए जुल हिज्जा महोगे फुरतम दिह दुवहे लबत अखुन्ने मी दुवस्तकुगे मतिवेरिकं हामवेगिन दनी अल्लाह ताला कीर्ति कुरानुगा मी दिह दुवस गंदेवा बस वही कुरब्बा फाउमु इलाह ताला वही कुरबनी वल फज्र वलयालिन आश्र फतिस गंदेवा में अदि दिहरे गंदेवा में इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा मी दिहरे या मिदुगा विदालवनी मी दिहरे की मी जुल्हिज्जा महोगे फुरतम दिह दुहोगे रे कमुगा लबते अखुन्ने मी मतिवेरी दुवस्तकुगा कुरेवे अळुकमा मेदुगा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुल कुरवा फावनी मा मिन अय्यामिन अल अमल अस्सालिह फीहा अहब्ब इला अल्लाह मिन हादिहि अल अय्याम अल अश्र अल्लाह ताला के हदरतुगा एव्वेस दुहेग्गा एहें एव्वेस दुहेग्गा कुरेवे अळुकं मी दिह दुह उरे लबुएतिकं बोडुवेगे नुए माने की जुल्हिज्जा महुगे फुरतम दिह दुह कुरेवे अळुकम उरे वाकी एहें दुहेग्गा कुरेवे अळुकं अल्लाह ताला हदरतुगा लबुएतिकं बोडुवेगे नुए आदे अळुगण मेन्ना मी दुवस बदल कुरमकी हमें यकीन वेस अल्लाह ताला गे तनवस रहमता दीलतिकं एकमकट्टका इलाह ताला या शुकुरेरियु हग्गुगे वाकमे अल्लाह ताला शुकुरेरियु मट्टका मी दिह दुहुगे बेनो हेगोतुगा हिफंजे मी दिह दुहोगे बेरों हेगोतुगा हिफुमकी अल्लाह ताला शुकुरवरे मुगे तेरेगा हिमिने ने खामे लबते अखुन्ने एहंकमु अळुगन में मी दिह दुहोगे बेरों हेगोतुगा हिफम बेरों कमगा वानम दुराला मिकम तैयार वांबी एगोतुम अळुगन मेन्ना एम्मे फुरतम कमका एलिदाने फियवळे अळुगन मेंगे नफ्सुतंग इस्लाह कुरुं ए फहुगा अल्लाह ताला तेदुवरी तौबा यकुन तौबाउ लोबते अखुन्ने अल्लाह ताला तौबा उमा मेदुगा किरत कुरानुगा वही कुरवा फावे कुल या इबादिय अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम तिमं इलाहुगे अळुतकुंगे तेरें फाफ कुरुमुगा एबामी हुंगे नफ्सुत इस्राफ कुरी अळुतकुन्न कलेगे फानु इदाळवाशे तियबामी हुं तिमं इलाहुगे रहमता मिदुगा मायूस नुआशे फया अल्लाह हुई
emmeha faafatake fussawa devvaras kalange ekalange gina gina faafa fussawa rahim wantaras kalange mi ayatun alugon menna higen dani Allah taala ge rahmat tanawaswege wakan ade ilahu taala ki gina gina faafa fussawa ilahukan alugon men komme miha kiwes faafa kurevena mihe ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithul qur'afa kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun komme adamuge dariya kiwes faafa kurevena miheke ege teren emme rangalu mihunnaki gina ginan tauba wa mihunne lobete akhunne alugon men faafa kureve hinduga lasnuko Allah taala hadrata rujuwe teduwari tawbaakun tawbaumun ilahu subhanahu wa taala ilahu taala gitanawas rahmatun ifaafa fussawadva ei kitamme bodu faafa ekkam gawi namavis alugon men adu ahane nuwadiha nuwa nafsaku qatul kurimi hege wahaka Allah taala irada kurewum enage faafata fuhevigen diyei faafage kuda bodu minen nove komme faafakan alugon men nawani tawbaun kudi faafatakavves adi bodati faafatakavves erun ilahu taala ge tanawas rahmatun alugon menge faafata fussawa devwana gina gina tawbaumaki he amal kurman Allah taala ge tawfiq libigen da kame lobete akhunne alugon men me mativeri diha duha hegotuga baddadu kuram beenun kamuga wana melidana divana fiya walaki ei Allah taala alugon menge macca farudu kurafa wajibutakar rakkaterimu qudsiya hadisegga Allah taala wahi kurabani timan ilahuge alutakun timan ilahuge wajhu fula adagen kura alukantakuge teren timan ilahu hadratuga emme lobotikam boduwegen wani timan ilahu e alutukunge macca farudu kurevvi wajibutake adi ala sunnan alukan kurumuga demi hure ege sababun timan ilahu ay ala demiduga gaakkan hasuluwegende lobete akhunne alugon menge macca Allah taala fardu kurafa wajib taka rakkateri umaki waram muhimmu kame adi khassako fardu fas namada meduga rakkateri umaki wakim muhimmu kame ma nabiy sallallahu alaihi wasallam fardu fas namada rakkateri uma meduga hadith hulu kurawani alaya kafaru kama demeduga hurhaki ei fardu fas namadu kama waman tarakaha faqad kafar adi e namadu dugofi mihko fahe kafaru wejjemi fadamma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith hulu kurawani lobata akhunne miyadu alugon menna ki fardu fas namada farwa kuda kurave be kam gawanama wagutun Allah taala hadrata rujua islahawi en non kam gawanama alugon menna aharuge terega milibe emme mativeri furusatu mi diha duwahuga hegotuga ena maadu kurumuge tawfiqo faharuga nulibidane ehen dostakuga ekama aadu koffa netumu lobita khunne mi furusataki hayatuga takrarugen annana kamuge yakin kan onna fursatenno evves mihakan neengene ena maadama duniyege hunnana kame nuota ena dhul hijja mahuge furatamadu ha baddad qur'an kame henkamu yakin kan onna kame no mi yenno taalugon menna kan neenge anna haruge dhul hijja maha jehinden alugon men duniyege hunnana kame ehem wima miwaran alugon men mikamattaka gadala masuke kuran jehni durala tayyaruwan jehni
lobate akhunne Allah Ta'ala fardu kurawwa fawa alukantaka rakkateri umaffahuga den ilahu Ta'ala ge nabiyya alugon menna daskot dibwa fa naflu alukantahuga alugon men sabitu veto masikke kurami lobate akhunne shakke besne gotuga heukantatta kurumuga emme shaugu erivi adi kamagen kuri aragen diye iman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahabin ebe kalon ma nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala gaakkan hasil kureveni konkon kankama kunto gina gina suwalu kurwa ibn mas'ud radhiyallahu anhu ge arihu riwayagin aswa hadis pura gawani timan kale gefano nabiyyu sallallahu alaihi wasallam suwalu kurevime ayyul a'mali ahabbu ila Allah Ta'ala hadratuga emme hewegen wa amalutaka ki ko bahiye kale gefano hadis pura kureviye as-salatu ala waqtiha namadu ege waqtuga ada kurume denti man kale gefano denneime den konkamettoe nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadis pura kureviye birrul walidain man bafanna oga teriume den nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadis denti man kale gefano suwalu kureviime den konkamettoe kale gefano hadis pura kureviye al jihad fi sabilillah Allah ge maguga jihad kurume lobate akhunne alugan men mi emme ha kamaka farwa teriwambi mam befanna oga teriwama meduga aswa hadith gawani ma nabiyyu sallallahu alaihi wasallam eddu hikka kalege faanuge minbar furan alada gannawamu tim faharan amin vidalu ikama den ikama meduga sahabi be kalon sual dennewmu hadis pulu kurawani jibril alayhi salam tin du'a kurawwa fa kalege faana denne ikama amin vidaloma ege teren e du'a ki miha enaga mam bafan dirihutta mam bafanna duniyamati ga baddaluko enage faafa nufu hewonu mihaka gelluma halakurikama jibril alayhi salam kure vidwa e du'a jibril alayhi salam amin vidalo nabiyyu sallallahu alayhi wasallam amin vidalo wi lobata akhunne henkam alugan men farudu kanta takar rakkatur mufaqa alugan menge rahimuge gulun takar rakkatur wambi lobata akhunne mi dihadu wahuga ma nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ge faratun sabitu efawe kalege faano roda hippevikama furatama nuwaduhu adi khasako arafat duhuge roda meduga kalege faano hadith lu kurawani timan kalege faano ummid kurawame arafat duhuge roda ge sababun isvediya aharuge faafataka kuriyan annan aharuge faafat fuhivigen daane kama adi e duwahuge duaya meduga duwa du'a kurma meduga ma nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadith pulu kurawani emme heu du'a ki ei arafat duwahuga kure du'a timan kalege faana ge isvediya ummataku nabi be kalum e duwahuga kongulunu emme mativeri du'a ki la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi du'a lobate akhunne alugon men mi duwastaka baddeluko mi duwastaku ge beenun hegotuga hifam beenun wa kamga waanama miedum feshigen ekamattaka tayyar waambi alugon menge nafsutan islahu kuramvi adi efoga teduri tawbaya kun tawba waamvi adi Allah Ta'ala fardu kurevvi wajib takar rakkateri waamvi rahimuge gulun damahattamvi adi
enumes he amalu to kurumuge matiga sabituam vi roda hifuma sodaga kuruma gina gina tahlilu kiya tahmidu kon hedumuga sabituam vi erum mi duwastuge beenun hegutu galugan men hifeni mi duwastuge sababun alugan men ge he amaluge fa barugen dani dua ki Allah taala alugan men naki hewla fa salih alum takik kamuga levon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.